мы вам покажем крымско-татарскую композицию. Все вы знаете, что в нашем Крыму проживают очень много национальностей, больше 100 национальностей. И одни, конечно, из них это крымские татары. И сейчас девочки нам покажут замечательный крымско-татарский танец. Смотрим? И я хочу попросить вас, чтобы вы, во-первых, аплодировали, и, во-вторых, взрослые дети, уважаемые воспитатели, по возможности снимайте на камеру наших замечательных детей. Кира, сделай потише. Они вот тут лежали. Поддерживаем аплодисменты. Поддерживаем аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо огромное. Продолжаем наш... At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. They know that we're calling it love. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old
Hadi. Tikiysin. Elmasçı. Yapayım. Так, вот это уже... А, девочки, я только вас очень прошу, иголки в игольнице, не разбрасывайте. Теперь вот этот вот мусор, который вы отрезали, вот там есть мусорное... Все, твое сердце. Сейчас обратную сторону заклеим и... Можно. Зайца сейчас покажу. Бери. Ага, продолжай. Балачықлар, біз музыкотерапия дейміз. Тоқта. Тиме Хадижа, алу. Настоящий кубик. Ой, Хадижа, ну ладно. Хадижа. Девочки, все телефоны ко мне на стол.